In at least 3-4 minutes. Hey, you guys. Really? Yeah. You guys, the show has actually started. Sorry, hold on. Pa naravno, otvorenje festivala je uvijek najuzbudljiviji moment festivala. You guys. Well, this is a really anticlimactic beginning of the Queer Zagreb Festival. Mislim da je odlično prošlo, publici se, čini mi se, svidjela izvedba. Holcomb Waller je zaista izuzetan glazbenik, pjevač, meni osobno izuzetno drag, tako da na neki način predstava je takva da se možda i ne može ne svidjeti publici. Queer Festival zapravo svoj program gradi iz mainstream festivala po svijetu i stavlja ga u taj queer kontekst. I to je ta posebna draž izvođačima koji dolaze, jer im dajemo jedno novo čitanje njihovih izvedbi, a to je zapravo čitanje s kojim su oni možda i krenuli u stvaranje svojih predstava. Večeras u Kinu Mostar imamo koncert i DJ večer. To je nekako nakon tog stresnog otvorenja festivala dobra prilika za ljude da se druže, da popiju koje piće i da neko pokupe i sutra se probude s nekim novim u životu. Ovo je 8. festival, želimo dosegnuti 10. godinu, a onda ćemo vidjeti kako to ide, no ja mislim da festival lagano pronalazi svoje mjesto u gradu, odnosno da se uspije nametnuti kao kulturna potreba, pa ćemo vidjeti do kojih sve razina to može ići. Eto. Ja sam Zvonimir Dobrović, voditelj programa Queer Festivala i želim vam veliku dobrodošlicu na ovogodišnji Queer.